Assalomu alaykum подписчику. Канин гап занед созен хубе саломатетон хубе ҳаматон ҷай даст созай чиёл дорем ку гап занед якчанд қавлият 4-5 рӯз эфир дар набудем рости якам кору бор доштем набуд омадем салому алейкум ҳама бародаро хуш омадем бародаро 8 одам дар 10 одам мезанем лайкора 10 шайдими суҳбат меша ёвон туҷи салому алейкум салом брат алейкум салом сози хубе саломати хубай насир нусозай абдуғафор хуш омадӣ бародарҷон ҳама бародаргӣ созӣ брат шукрони аллоҳтон созем салом брат алейкум салом мешава кас сози сатви шукрони аллоҳ видеоро поделиться мекунем айдими суҳбат мешем бародарҷонои азиз камтар ага 2-3 надр омадем ина буд омадем ку гапзанем чӣ ҳол дорем билето қариб наздик омадай бародаро дер намонед билето наздик омадай ака ғарибӣ дар имобод бошед худо нигаҳтон дора бародарои азиз видеоро поделиться мекунем кам қадар одам бисёр шавад будраям кӯяш чахчах кунем суҳбат кунем хай бисёр одамои рӯзаи шанбебозор конкурсҳои мардумай хай одам кам медраям медонам лекин ба ҳар ҳол бояд мо хидмон отдельно суҳбат кунем ба қати подписчико салом додарҷон иншоаллоҳ чо кардем созем хубе нака саломататон хубе ҳаматинҷа раҳмат боши ака обод бошӣ насиб иншоаллоҳ акаҷон ба наздикӣ бозиро қарор метем мақсад ки камтарак дига билет бирава бозиро қарорш метем баҳрое ки бисёр бародаро битасе бозиро қарор битеда мо билет серьёзно билет гирифтанем ба ҳамон хотир мегирем сарштем мақсад ки бозиро уже маълум кунем да барои ҳамон бисёр бародаро билет бигирем пешакӣ мақсад бозиро қарор метем салому алейкум брат бозӣ чӣ шид бозӣ бародарҷон бозӣ акаҷон иншоаллоҳ ба наздикӣ маълумш мекунем кадом вақт времяда вақти саъда боши акаҷон акаи вақтам ҳазор раҳмат барои дастгиритон бародарои азиз видеоро як поделиться кунед ака сози хуби шукронаи аллоҳ
баровар чо кади баровар Халимов созесан то хубай моҳир ёвони рӯз як карда бача 0-0 кад 1 кад чихеле кад ничия кад ирӯз хела тамошо кардам ёвона хела прямой эфир бачаҳо қатъи чӣ кардем хела дастгирӣ кардем балички кардем ай хеле айвон беру будем дастгирӣ кардем ки нашид гуфтан хела моментҳои зур кардиу хай нашид ака чизе нашид намешавад коро чӣ хела шигрона алло акаҷон сатвезинавӣ ҳамон ҷое мегуфтаги да камтар намгиртесем чӣ ҳол дорем ку гап занем бародарои азиз кадоме ки дуромадем хуш омадем бародаро лайкҳоро мезанем дал шаҳидини суҳбат мешем бародарои азиз насиб иншоллоҳ бозиро ба наздикӣ маълум мекунем билет бигирем дер намонед кадом одаме ки билет бигира дер намонад билет аз 1000 рубла салом ака буги лайка ёвонӣ обод бошӣ бародарҷон чанд билет монда ака зӯро бародарҷон чанд билет монда насиб иншоллоҳ ба наздикӣ қарораш метем бозира маълум мекунем кадом вақт саадай насиб иншоллоҳ фақат шумо билет бигиред чӣ накунем ба пеш бачаҳо обод бошӣ акаҷон ака мо ростӣ бояд рӯзаи шанбе бозор эфир мақсад камтара кунем ба хотире ки мардум бисёрш конкурс мезгаронанд просто якчанд қана будем гуфтем як 15-20 минута медоем во мебуроем ба ҳамин хотир ба бисёр бародаро мегӯянд хай ҳама қатъи ростӣ созем мегӯянд вақте ки мо конкурсмона сар додистем эфир сар натед ба чӣ хотир ки мақсад мо конкурсмона сар додагем мардум бидуроянд салом ку бародарои азиз гап занем чӣ ҳол дорем
برادرای عزیز همینجا ده 8 هفته مقصد که یک گفتنی داشته باشه نشد کنکوز گپ زنید. گپ زنید نشد کنکوز یک گفتنی باشه کنکوز با نزدیکی معلوم میکنیم کدام وقت ساعته. بلد 1000 روبل 3000 دلار لیتر. خوب برادر جان عزیز گپ زنید. 4-5 جدا میخوام 21 که ویدیو رو پدید سکنیم بودنم بسیار دامه که اصلا مقصد جدا دارم. برادر جان عزیز نشد کن گذرگان گفتنی داشته باشه گپ زنید. مقصد ما کم ترک گفتید صحبت نگیریم داشی ایدیم کار بابا ماشیم برای خاطر گپ زنید. سلام علیکم برادر جان. علیکم سلام برادر جان عزیز. سازی که میشه که نصیب انشالله با نزدیکی کم ترک صبر میکنیم با نزدیک میشه. بازی کم میشه که انشالله با نزدیکی برادر جان عزیز کم ترک صبر میکنیم. فقط صبر. نه اینجا موزی فیلمی تمام کنیم برادر جان از یکم چی حال نکنیم. فقط کدام آدمی که بیا که جایی دم میگیره فقط تو دیگه یکم تمام. خیلی اگه گفتنی رو نداشتیم برادر جان عزیز من درون همسایتون آباد و شرکجایی یا حضرت برادر جان عزیز خیلی ستا فروخته نکرد ستا باشه ازاده. نه برادر جان راستی گم نفروخته همین چیزه چون کنیم اون درو گفته ریال شگاه بزنیم نفروخته همین قدر چیزه. برادرای عزیز خیلی شما دیده خانه الله باشه خدامت نگهبان انشاءالله با چهارشنبه میکنیم صحبت میکنیم.